Arambai News Guwahati da Mithilongi Pau Tabiriba Singbu Ihan Hanbumukta da Chingangbam Susitrani na Kurumjari. Husinga Sigi Samlapa Mariba Pau Sing Lubirasi. Assam da Paliba BJP Lengakna Dispurgi Assembly Secretariat da Suriba Employee Singi Oina Anoba Dress Code ama same cray. Nupa amadi nupi animakta duty da laying da casual pizol setanaba hairi. Nupi staff singda sari salwar kamis amadi mekla chadar na singba duga nupa oiba singdana formal shirt amadi trouser setanaba hairi. Anoba dress code asigi matungina employee singna jean t-shirt amadi leggings zinaba athingba thamkray. Asumna haujiktagi hauna secretariat ki employee singna tangai fadana office hour gi matamda formal pizol singasi setkatabani hairi. Asigi sumathakta yumsagaisa numit khudingi employee singda tangai fadana traditional pizol setanabasu hairi. Media gi miyoi singsu assembly gi thapak thoram cover toba matamda government guidelines matungina pizol setkatabani hairi. Karigumba order asi intaba thoklabadi state assembly gi employee singi mathakta akanba matikchawe action lokotkani hanasu order asida makhathana palli. November 8 Inthokaba numit Malades Assam gi mihut khutpu amana Lakhipur gi ngamthang SDO Assistant Commissioner Jaya Christina ga unaduna wakache ama Assam gi CM Himanta Biswa Sarma yohannaba pishinkre. Wakache asida Manipuri loan bu Assam lenga ki Associate Official loan ama oihanbinaba APSC gi thabak lob gi changyengda Manipuri loan gi mafam ama thambinaba wakatsing yaukhe. Wakache gi copy amana Lakhipur gi MLA da pishingani hairi. Mihut kangbu asida igundam binod amadi khaidem gaurahari so saruk yakhe. Haukiba November 3 Nomaizing numit Hozagi Parishad Sanglenda Nepram Moinana iba Taibang Ichel Kauba Sering Larik Ama Lup Assam Hozagi Murfutrahum Doisuba Larik Masing Amadi Bangladesh Molvi Bazar Leba Luang Cha Abujam Manufadrana iba Longnam Langda Thuraba Kauba Sering Larik Amasu Pongkre. Thoramasida Laishum Gulabna President Tensuba Maniharamadi Laren Lakpam Ngobuna guest oina Leitenki. Tungda A Kunjamohana preside to Kiva saying Sedinabagi Thoramamada Kabi Kiana Sarukyadana Pangtoki. Bakiva saying singasi Larikoina Putokpa Hainasu Lebna Ki. Sapamongbi Brazarani Azay Mutum Amadi M. Memi Januna Thoramasida Isaisu Kudol Tamki. Aroibada Media and Publicity Secretary Thangzam Birendrana Thagat Wahi Piduna Thoramasi Loshinki. Hill Areas Committee Khangalamdana Thokiba Chingi Area Gamri Linaba notification Amata Chatnaba Yaroi Haina Kuki Students Organization General Headquarter na Hairakle. Chandel Kangpokpi Amadi Churchanpur District ki Matai de Laiba Mafam Singh Amadi Kangpokpi Reserve Forest Manga Imphal East District ta Yohanaba Manipur Lenga ki Mari Naba Department na Hotnari Haiba report amada Impham Oiraga Wafamasi Pongdokpani su Haire. New Delhi ke Rashtrapati Bhavan da Pangthokpa Tharam amada India ki President Draupadi Murmu na Lebagasi ki tongan state singdagi nurse Yankhai Mangada National Florence Nightingale Award Inglisingini Kunmathoi Khusinabada Manipur dagi nurse ahum khalakle. Nurse ahum adudi Health and Wellness Center Phubala Bishnupur District ta nurse oina leiribi Takhelambam Helena Lilong PHC da Female Health Supervisor Oibi Wairokpam Hemavati Amadi ANM Thaimi Sana Hanbini. COVID pandemic ki matamda makoina lawkiba thawdang sing adubu sakhang laduna award asi khusinakibani hairi. Manipur ki CMN Biren da ngarang memorandum ama pishinkre. Memorandum asi Lili Begum Jiribam District Mular Gauda Leibana Haukiba June Tarahum Doidasu Hariba Memorandum asi Gamerlena DC District Election Officer SP Jiribam Amadi OC Jiribam Police Station dasu Aiba Chirul Piraga Hanjin Wakat Kiba Laikre Hairi. Hassan Laskar Koba Bangladeshi citizen amana illegal oina changlaktuna Jiribam district ki voter lista mahaki nupigi apokpa mapa adugi mingda machanupa saraga mari leinaba authority na karamba che chang sinaduna ming chankibano habigi matangda meeting changbinaba kayarak haijakhrabasu hauzik phawda tabidana lakpasi yamnamak laibak thibani hairi.
Lily Begamna CMN Birenda Aiba Chirol Pisinduna Makatana Wakatkre Hainasu Begamna Paumishinda Pungdorakhe. One-day district-level sanitation program of stakeholders on POCSO Act Inisingini Taranithoi and Prohibition of Child Marriage Act Inisingini Taruk November 3 Hillghat Community Hall Jiribamda Child Welfare Committee Jiribamna District Child Protection Unit Kusanaduna Pangthokre. Thoromasida Mutumai Paksna Chairperson Child Welfare Committee Emmanuel and Fimate Additional SP Jiribam Amadi Boni Laishram First Class Judicial Magistrate Jiribamna Mathangsitna Presidium Member Sing Oina Sarukyaki. Thoramga Marilina Magistrate Boni Laishramna Poksogi Matangda Marik Jumlaba Warul Kaya Angalwadi Supervisor Sing Worker Sing Amadi Angalwadi Helper Sing Loinana Police na Chingbada PK. Thoramga Marilina Issue and Challenges in Pokso Eki Makada El Romancing Advocate na Nungi Oiba Maroiba Warol Kyasu Thamki. Awang Potsangbam Imphal West District ta 10 Brothers Kauba Sen Tungi Oiba Organization Ama Hangdokre. Hangdokpugi Thoramda Hanagi Nikon Nordstone Industrial Consultants ki Senior Consultant Rajkumar Gunachandra na Chief Guest Saubam Itocha Luang 10 Brothers ki Managing Director na President Director Finance RK Bimol Chandana Guest of Honor OIK. Imoinu Imada Kurum Javaga Loinana Taramna Opagi Warol Naroibam Mani Muktana PK. Organization Sigi Nungi Oiba Warolna K Joy Chandrana PK. Chief Guest ki Warolda RK Guna Chandrana. Organizational setup ki Maramda Marik Chumna Pautum Thamki. Kundrakpam Romes member Nasu Wanganki. Prailatpam Dayananda Nasu Mahakna Thingnarakiba experience Singi Matangda Marik Chumba Paudam Thamki. Member Kwarakpam Jivanna program asi conduct tauki. Program adugi vote of thanks na RK Kulachandana Piduna Roshinki. Nagalandagi ani Assamdagi ama amadi Manipuragi Miyoi Amabu strongest men of the northeast region of India Haina Laukthokre. Nagalandgi Suknungakum amadi VC. Assamdagi Rahul Amadi Manipuragi Vikasna KG Marfutara Manga category da Northeast Strongman of India gi title laukre. Nakalamarom da harba category asimakta Assamgi Siddhartha Saikya Mukti Shambu Mathangsitna first amadi second runners up taki. Maragasida KG Humbudra Manga category da Nagalandgi VC Bu Awanglung Pokta Kwaidagi Kanbamini Haina Lauthoki. Hauzik Pawbada Thiba Pangdana Lariba Arunachal Pradesh ki Chinkaroi Ani Tapirmra Amadi Nikudaugi Imungi Miyoi Singna Changsilakpa strike handokre. Minister Nakap Nalo Amadi Mama Natung Unaraba Matung Imung Anigi Miyoi Singna Charahenbagi Kongjang Changsilakiba adu handokibani. Imung Ani Asigi Miyoi Singna Search and Rescue Operation Amuk Changsinba Haunanaba Davi Tokana Lakibani. Ningsing Bayai, Chingaroi Anina Loina Kiba Potlam Kara, October Tada, Unna Yamnamak Tana Kupsenduna Lairamba, Tengna Krabani, Adubu Hakjang di Punkide, Makoi Aniasi, Haukiba August Taratere Tagi, Mankibani. Adubu Lengaki Maiki Su, Ti Bayaba, Ti Duna Lakibani, Nong Jingi Pibam Patabadagi, Ti Humbagi Tabagasi, Yetuk Tuna Lakibani. Tripura Lariba Tipra Party na Lagliba December Amada New Delhi gi Jantar Mantar da Achoba rally Machatkani Haina Pradut Bikram Manikya Dev Burmana Lakthokre. Demonstration asi Tripura gi Lehau Misingi Constitutional Solution ama Puraknaba Hotnaba Oina Wakat Khongjang asi Changsingadoribani Hai. Khongjang asi gi Mangoina na Lagliba November 23 Agartala da Laiba Swami Vivekanand Lampakta Tipra Party na rally amasu chatkani Hairi. Tipra Party ki Chairman Pradut Dev Burmana Tripura ki Lakadoriba Mikhal Sida Kanagumba Party Amaga Maki Party ga Alliance Tauroi Hainasu Lauthoki. Raslila gi Mangoina na Gopi Barton gi Phazaraba Legacy November 3 Tripura da Pangthokre. Ritual gi Oba Thoromasida Gopi Singi Hakchang Pukning Amadi Thawaibu Krishna gi Mafamda Kathokpagi Thoram Utki.
त्रिपुरा की ख्वाइदगी अरिबा रासलीला की थौरम असी राधा माधव टेम्पल राधानगर अगरतला नवंबर 8 निथौकाबा निमित्ता पांथोखिबने सुप्रीम कोर्ट ना निथौकाबा निमित्ता मरोइबा वायल अमा पीरदुना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की रिजर्वेशन चाद तरा थमगदबनी हाइबा वफम अदु सौगलखरे जज मंगागी मनुंगदा अहुम EWS की कोतागी मिचंगदा वायल पीखी अदुगा रिजर्वेशन असिना आइन दा सोखनिंगाई करिमता लैतेसु हाइखी EWS कोतादा मिचंग संगनाइबा करिसु लैते लोइनना मसिना संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर सु ओंथोक ओंसिन तौदे हाइखी चीफ जस्टिस UU ललितना मकोगोइबा जज मंगागी सुप्रीम कोर्ट की बेंच असिदा जस्टिस दिनेश महेश्वरी रविंद्र भाट मेला M द्विवेदी अमदे जस्टिस JB पार्डीवालाना हियरिंग असी चथाखिबने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना लनाई ओइना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पावर लौथोक्ट्रिबा मखै दे रशियागा वारी सानरोइ हाबगी इंगित अमा यूक्रेन की लुचिंगबसिंगना पिननबा हाइख्रे मसी यूक्रेन बु वारी साननबगी पांदमदा अमेरिकन ऑफिशियल सिंगना पुखलकपा नते मसीदी कीपु संविधान मरम ओरगा लान हौबंगमदबा लेबाक सिंगदा लान होनबगी चेंगाक पीनबगी दमकनिसु हाइरे सांगलबा चही मंगा लोचिंदुना थमलबा मतुंग तालिबान सिंगना ममई थंगददी तालिबान की फाउंडर मुला उमर की लेरोन चनखिबगी मफम हाइदोरखरे मुला उमर अफगानिस्तान की जाबुल प्रोविंस की सुरी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना उमार जोगी बनाक्ता फुमखी निंगसिंग बयाई मुला उमर इंग्लिसिंगनी 13 दा सीखी हैबसी तालिबान इंग्लिसिंगनी 15 खक्तदा मसाना याजखी महाकी मोंगफमदा ग्रुप की लुचिंगबसिंगना इकाइखुमनबा उटपगी पिक्चर न चिंगबसु तालिबान रिलीज तौरखरे मुला उमर की मोंगफम असी मांगहन खिगद्रा हाइबगी अकीब लेबदगी असुकुइबसी मुला उमर की मोंगफम लोचिंदुना थमलखिबनी हाइरी पनबयाई मुला उमर ना इंग्लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा हुबदोइदा तालिबान असी लिखतखिबनी अरोइबदा तेंतक मरोइबा पाव खरा असम हक्चांग अमा फंख्रे हक्चांग असी खरनी ममांगदा मेघालय की जोवाई जेलदगी चेनखिबा आई लव यू तलांग कौबा मियोई अदुगी हक्चांग ओइरमगनी कन्ना चिंगनरी यामनमक मथोंगुक्तबा थौदोक अमदा असम की कसार डिस्ट्रिक्ट लोअर प्राइमरी स्कूल की ओजा मकोक अमा थांगजा नुमित्ता स्कूल थांग पुदुना लाकपगिदमक थबक्तगी लौथोखरे सीमेंट कंपनी सिंगना चलिबा नवंबर थासिदा सीमेंट की बेग अमगी ममल हेंगलगनी हाइरे सीमेंट बेग अमदा लुपा 10 दगिना 50 फावबा हेंगलबा याई हाइरे हौकिबा नोंगाइजिंग नुमित हाइलाकांदीदा स्कूल तंबी नुपी मचा अमदा नत्तबा को वांगांग nganglubagidamक मियोई मंगा फाखरे थोदो असी हाइलाकांदी की मनाक नकना लला पुलिस स्टेशन एरिया की मनुंग चन्ना चंद्रपुरदा थोकिबने मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन न चथब ड्राइव ता मतम हेंदोकलबा इनर लाइन परमिट की पास पाइरंबा मियोई 15 हैंगांग पुलिस ता खुसिनखरे अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी MLA जाम्बे तासीगी अरोइबा मथोंमंग माकी युम्बु खुल पांथोखरे कोलकाता मचल बच्चे सिंह निंगोल चाकोबगी थौरम मणिपुर इन कोलकाता सिंधुना नवंबर 8 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कम्युनिटी हॉल दा ngarang पांथोखरे कोविड नंबर मोइदुना चही अनिरोम लेपतुना लेरुरबा ऑरेंज फेस्टिवल हंदक पांथोकनबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मिफम फमखरे त्रिपुरा दा चही 15 की नुपा मचा मना मा की ममा मचे याउना इमुगी मियोई मरी हाटपगी तमथिरबा थौदोक थोखरे एशियन चैंपियनशिप ता मेडल 6 लौबंगंबा अहानबा मेल बॉक्सर शिव थापाना ओइरी महाराष्ट्र की CM एकनाथ शिंदे अमदी मा की मिनिस्टर खुदपुना यामना थुनमक गुवाहाटी दलाक्तुना कमख्या इमा खुरुमलगनी हाइरी जस्टिस UU ललितना 94 सुबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओइना ngarang वासक लौखरे ईरान दा चथरिबा एंटी हिजाब प्रोटेस्टर सिंग दा सगोटपा उडलदुना केरला दा लैबा इंडियन मुस्लिम नुपी सिंगना हिजाब मई थाखरे श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ना धनुष्का गुंथिलकाबु रेप चर्च की दमक पुलिस ना फाकिबा मतुंगदगी क्रिकेट की थोरम खुदिमक्तगी महाकपु तानथोखरे अमदी हॉकी इंडिया ना लुपा लिसिंग यांखै की सेल की मना अमा चही खुदिंगी पीरकनी पीगदरिबा सेंफम असी नुपा अमदी नुपी टीम की मेंबर पुनमक्ता
annual cash incentive oina pigadoribani. Ngasigi oinadi Arambai News Guwahati da Maitilongi pau sandokjaba matang isa loisinjabaga loidana tabiribasingbo kasu hana khurumjari.